Vozači iz raznih evropskih zemalja pokazali su svoje umeće u bočnom klizanju automobila, poznatijem kao drift. U nesvakidašnjoj formi autosporta učestvovalo je 20-ak driftera iz Grčke, Slovenije, Hrvatske i Srbije. Sama staza imala je kvalitetan asfalt i sastojala se iz jednog dužeg pravca koji je bio pogodan za startna ubrzanja i nekoliko kombinacija oštrijih krivina za duele u twin driftu. Prvo mesto osvojio je Marko Brkljačić iz Hrvatske, a drugoplasirani je Dario Foler. Ipak, najveće ovacije publike dobio je trećeplasirani takmičar iz Grčke, Anastasio Čarkasa, koji je pokazao da od crne može da se napravi bela boja uz pomoć spaljenih guma. Sudije su ocenjivale brzinu kojom se ulazilo u krivinu, ugao zaokreta, kontrolu vozila u ekstremnim uslovima, blizinu prilaska repernim čunjevima i opšti utisak. Ljubiteljima brzine i adrenalina, osim trka, posebno interesantne bile su i vožnje u drift taksiju, tuning styling izložba, atraktivne vožnje motocikala i zabavni deo programa o kome je brinulo nekoliko DJ-eva i plesnih grupa. Škripa guma, buka motora, oblaci dima ostajali su za automobilima koji su svaku krivinu prolazili bočno, što je za veliki broj posetilaca bio nesvakidašnji doživljaj. Milan Raonić, televizija Pink.